dostojno jest Jakovo istinu. Teško je biti hrišćanin, a ne znati zašto i čemu. Nema ničeg težeg nego li biti hrišćanin po imenu, po poreklu, po običaju, a ne znati zašto si hrišćanin, ne znati šta znači biti hrišćanin, šta je cilj i smisao toga biti hrišćanin, to jest ne poznavati svoju hrišćansku veru i ne živeti njome, ne iskusiti radost vere koja je predokušanje radosti Carstva Božijeg. Mučno je gledati hrišćane koji se nimalo ne raduju crkvenom životu, za koje je sve samo obaveza, pravilo, disciplina, a radosti i životnog poleta u njima nema. Krajnje je mučno, iznurujuće za čoveka da ispunjava religijske propise, pod znacima navoda naravno, da postom iznuruje svoje telo, da vrši duga molitvena pravila, jednom rečju da se muči, a da pritom uopšte ne zna zašto čini to što čini, koji je smisao i cilj svega toga, a cilj je mir i radost u Duhu Svetome. Hrišćanin koji živi bez radosti, koji je stalno namrgođen, ljut, nervozan, koji stalno ispravlja ljude oko sebe i grdi druge zbog njihovih pogrešaka, težak je ne samo sebi, već i svima oko sebe. On im govori o veri jedno na rečima, a svojim ličnim primjerom im svedoči nešto sasvim drugo. Prestrog, sumorni hrišćanin umjesto da privlači ljude k veri hrišćanskoj, radi upravo suprotno, odbija ih od vere i crkve i pritom im još ranjava dušu svojom grubošću. Veoma je važno da živimo crkveni život sa radošću i poletom koji dolaze od opita blagodati Božije, od svesti da smo u Hristu usinovljeni Bogu Ocu, da je Bog postao čovek, da bismo se mi, ljudi, obožili, da je Hristos pobedio smrt i da nas je učinio učesnicima svoje krsno-vaskrsne pobede nad smrću, da je cilj ljudskog života Carstvo Božije. Iz duhovničkih pouka mitropolita Limasolskog Atanasija, arhimandrita Emilijana Vafidisa, arhimandrita Varnave Jagua i arhimandrita Andreja Konanosa.